Hi guys, comment nous y c'est Daphné. Jodi un petit moun pour apprendre nous comment pour nous salye moun en anglais. Est-ce que nous pouvons en aller? Hi guys, c'est Daphné. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma page, s'il vous plaît, abonnez, partagez, like et subscribe. Jodi je vais vous montrer nous comment pour nous introduce yourself. C'est tout en anglais. Premièrement, si vous n'avez pas un cahier ou bien un plume avec nous, s'il vous plaît, rete, pause vidéo à chercher yon et puis tout retourner. M'attends, ok? M'attends. So, le matin, le wap salye yon moun, wap di moun nan kon sa, good morning. Bonjour. Good morning. Bonjour. Good morning. Bonjour. Good morning. Ok? Ok. So, nan après-midi, si wap salye moun nan, wap di bonsoir, mais en anglais wap di good afternoon. Ok? Good afternoon. Good afternoon. Okay, good afternoon. Okay, good afternoon. How are you? Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Konya la, souwe moun nan le soir, ou pa di moun nan, ou te ka di moun nan konsa ke, hey, bonsoir, mais ou pa di bonsoir non, wap di good evening. Okay, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Konya la, si ou te an kote avec yon moun, et puis tout pour aller, li le soir, ou pa di kon sa ke bonne nuit, wap di good night. Good night. Good night. Okay? Good night. Good night. Good night. Konya la, ou pa repon moun nan, ou pa di kon sa ke, comment ye? Comment pour dire comment ye en anglais? Comment pour dire comment ye en anglais? Ou prêt? How are you? 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 Okay? Konya moun nan pal repon nou, li bien. I'm good. I'm well. I'm good. Thank you for asking. I am well. Thank you for asking. Mwen bien, merci parce que ou te demandé. Thank you for asking. I'm well. Thank you for asking. Konya la ou pal repon moun nan pou dil kon sa ke, e ou même, comment ye? Right? Wap di, and you, how are you? And you, how are you? So, an nou fè exemple ensemble. So, nou renkontre nan marché. Good morning. Good morning. How are you? I'm good. Thank you. Okay? On nous fait ça encore. Good morning. Good morning. How are you? I'm good. I'm fine. Thank you. How are you? That's it. So, si c'est après-midi, wap di moun nan kon sa ke, good afternoon. Good afternoon. How are you? I am well. Thank you. How are you? I'm good. Thank you. Kon sa. Si après-midi, good evening. Good evening. How are you? I'm good. Thank you. How are you? I'm good. Thank you. Ça c'est première leçon pour nous. So, ma retourner encore demain, ma faire une autre leçon. Pas oublier pour abonner, partager, like et subscribe et ma pour nous dans une autre vidéo. Moi, remets nous en pile.